Суперинфонун тамаша торуна чалынуу бир замат экенин ал торго түшүп көргөндөр жакшы билишет. Тамаша иретинде ыргытылган мындай тузакка Кыргыздын белгилүү бир топ адамдары кабылган. Бул ирет биз жайган торго кыз бурактын кенжеси, белгилүү ырчы Сайкал Садыбакасова туш болду. Сценарий боюнча Сайкал алтын, күмүш менен алектенген белгилүү бир компаниянын жарнамалык жүзү болуп бермек. Анан фотосессия учурунда күтүүсүз жерден кымбат баалуу чынжырча жоголуп, ал Сайкалдын сумкасынан табылмак. Ошентип бир заматта компания кызматкерлерине айланган биз Сайкал келчү маалды күтүп турдук. Кызыктуусу, Сайкалдан мурда келген ырчынын апасы Гүлшайыр Садыбакасованы мүмкүн болушунча алдаганга туура келди. Ну вот мы сейчас предварительно фотосессию будем делать. Здесь да? Не, мы хотим, чтобы свои методы. Да. Бир убакта эшиктен кирип келген Сайкалды көрүп тымыңдай түштүк. Анан урушта туруш жок дегенчелик кылып, өз максатыбызды ишке ашырууга кириштик. Ой, Сайкал, здравствуйте. Здравствуйте, вот я Дина. Так, мы вас уже дождались. Так, вот наш фотограф Макс будет фотографировать. На видео тоже мы будем. Посмотрим, как смотреться. Может, потому что у нас для рекламного ролика будет. Хорошо. Я же вроде сумку положила, да? Где он, да? Цепочки нету вот этой толстой. Какой толстой? Да, нету ее. Которую первый раз снимали? Который первый раз снимали, да. Странно. Не, ну вообще, что это такое, а? Transferimiz karmanı. Aka, beri gel evet. Konduktorla marmara çıkarıyor görsene. Не, ну ты тоже куда смотрела, а? Я же вот специально тебя наняла, а ты куда? Теперь вот, ну что ты вообще, какая-то цирк. Мен көйлегімі? Мен қаяғым Не, ну Сайкал, сен жұмысың мен білбеймін, мен қайсыл жеріме алмақ деймін, ол жерден сөзге шығарған болсам, давай посмотрим просто. Ой, қарай бер. Қармама. Çok fazla. Қара. Ну, бяхтан студияда сумка. Ну а не, подожди, а кто-нибудь заходил еще? Кроме этих никто же не заходил, барыли, эшті ол сюда. У нас студия жүргендер ушыларыля бары. Bu kimin sumkası? Меники. Gel, qarab oldu sumka. Ya sumkаны açsanız özünüz. Qarayın. Қара бербейсің. Sumkаны Қайсыл жақ алмағын не, мына кепектеп тұратын косметика. Жоопчулар теңшіратыз да сіз жүріп алған. Жақта барын тексерді сізден башқасын барын. Мен қайсыл жеріме алмақпын, ойлансам кішіне. Грамма керегі жоқ, түсінің бі? Açsanız da özünüz. Açam еле. Жоқ mu? Жоқ. Жоқ. Çetli zamoklarını açsanız. İçindeki çentek çevirin. Жоқ.
Табылды бияктан. Сумкада экен. А почему там? Мен билбейм, вообще мен. Нет, когда я вот серебряную цепочку тут поставила, я просто поставила. Как я могу чужую эмне болду, открывать и туда ложить? Эмне болду? Вот охранник, оказывается, цепочку здесь в сумке нашел и Сайкал. Кандайча? Ну вот так вот. Каяктан чыккан? Ну я не знаю, здесь все мои вот эти вот, все наши, да, чужих здесь не было. Эже моңучу ма грамм керек эмес, мен модончу 20 штук алам өзүм элечи. Я бул атайын, кимдир бирөө атайын жасаган Сайкалмынчу. Кимдир бирөө атайын жасаган. Кимдер турду бул жерде? Я там фотолар Эч чекtim, ким билген жок. Сайкал бир бас келди. Ай, Сайкал эмне? Ошунун баарын кереги жок Сайкалгачы. Давай, милиция чакырабыз, милицияга. Давайте милицию вызовем. Хорошо, ладно, давайте милицию Эже, помните, вызовем. вы же мен колуман мону Ну алдыңыз. я вот сюда поставила просто и все. Как я могу вот Кантип могу сиз, если Не жака знаю, мотосезда не катышып знаю. калат. Ну давайте милиция чакыргыла, все. Хорошо, давайте милицию Отпечатка алсын, мындай болбойт. Кимдир бирөө атайын жасаган Сайкалмынчу. Билесиңдер, душмандар деген море азыр. Ну а как идем? Эмнеге түшөсүңөр, эмне келесиңер? Ну иди, ну мы вам дадим. давай. Да, думали, ну что, в чем дело? Алло, милиция? Вы не могли бы подъехать на вот Киевской Дзержинку, да, здесь, получается, произошло кража. Алло, келесиңерби, келгиле. Мен сага айттым го, түшпөй эле койгун. Эмнеге түшөсүң берги кел? Мен кактан билбейм. Мени уруксат сурап туруп эле кылбайсың. Бас. Давай. Автоматически салып кетишти. Не знаю. Ну что, главный? Сайкалда Гүлсүңан кыздарды көргөндө гана тамаша экенине толук ишенип, Жамалы жарыктай түштү. Аябай жаман абалда калдым. Не дегенде башында мага бул ювелирный магазинден чалып атабыз, андай сүрөткө десе, анан ойлогом мен мындай аябай толкунданып, мен дагы мындай алтындарды алып чөткөндөчү. Анан эне чалышканда эле аябай эле жакшы мындай орус эле же сүйлөгөн да, мен деген ишендим да. Анан деген договорду көргөндө да мындай солидный эле мындай көрүнгөн. Мен аябай жаман болдум. Не дегенде именно мен сумкаман таап алып чыгып атпайбы, не дегенде мен ал сумка барганда эмесмин. Биякта турсамчы вообще. Албетте мен үчүн баягы күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Анан тартылып аткан улам кирип карап атканмын да. Анан бир убакта эле тиги жоголду дегенде эле карап чуркап келбедимби бияка. Жоголуп кеткен турбай жана чоң кальё деген канча сомдук болот, жок деди 3000-4000 долларлык да. Анан Сайкалдын сумкасынан чыккандан кийин өзүмдү жоготуп койбодум. Таптакырчы. Өзүмдү жоготуп, эмне деримди билбейм. Баягы албуттанып ары бер окуяны жайгары берчи жайым өзүмө келе албай койбодум таптакырчы. А бирок Сайкалдын мындай ишке барбасын билем да. Анан оюма дароо эле мындай ой түштү. Кимдир бирөө атайын подстава жасадым депчи. Ошо кыйкырбадым, ай муну атайын бирөө жасады. Бул биздин балдардан, биздин кыздардан мындай нерсе болбошу керек деп ойлодум да.